sivume ndoda ngoba ukukhuluma kuyawakhumbuza ngoba ukukhuluma kuyawakhumbuza ngoba ukukhuluma kuyawakhumbuza ngoba iqiniso liyawakhumbuza ngoba iqiniso liyawakhumbuza ngoba iqiniso liyawakhumbuza. Bayalalela abantu abaningi uma bekhuza wena uyindoda onjani ongavuma ukukhuza abanye sebeguqukile abona into zitshintshile kulo mnyaka bekulala abantu abangafuni ukulalela sabatshelela abangabakwanisa ukuthi bebatshele ngoba thina sibesaba bona ngathi into ziyaqonda madoda labathi besenza iskandali kwindawo ezishiyeneyo kuma-society ashiyeneyo bona ngathi bazangena endleleni ubasebenzisile undoda madoda ebengacabanga kodwa ngakwenza lokho wavela washo wathi akulalithenza lishiya lingagigikanga akukhuza uvume ndoda akukhuza uvume ndoda akukhuza uvume ndoda akukhuza uvume ndoda wabeqiniso liyawakhumbuza wabeqiniso liyawakhumbuza wabeqiniso liyawakhumbuza. Bevele ngamangala madoda ukuthi akusoze kulunge ngayiphi indlela ngoba kuquqa kwaze kwaquqa balabala ndingabacabangela ukuthi bengaquqa asebesele ngothuba yinje imigaqa madoda evele ingafuni ukulalela musukuba ngundoda ayivumi musukuba ngundoda ayivumi musukuba ngundoda ayivumi musukuba ngundoda ayivumi wabatshela uSolomon lama kube washiya ntshelile wathi ungakufihli ukukhulume weyabuthe wakubona kuqhaze wazohasho wathi ungashiyi lobuncane lobuyize batshele ngoba navavela wakhuluma wathi six and tales of them yento abayenzayo awamadoda lavela iskandala ubani kabonga lithanda iqiniso uma into ziguquleka yalala indlela
asoke singavuma sithi hayi iqiniso liyalakhilise zwana ukuthi ngithi ngoba iqiniso liyalakhilise ngoba iqiniso liyalakhilise ngoba iqiniso liyalakhilise ngoba iqiniso liyalakhilise Oh,